Hakapor bagi ba kidang yakun ya kajing Iap Khlam coronavirus menta palami sakawi kajing Iap Khlam kabalalin shop yakingam. Kani kalaja kashnong umthit lau kasan kashnong kabadan Mawthadraishan block West Khasi district. Usora shnong ulayathu bakani kajing Iap kingap kalaja nadu banai bladep bar kajing Iap kingap kalong nadu kakiau hadu kikun. Barkani kajaru lajan hakishnong baro. Ulai thuru bagi pai ba hasnong jong u ki bon ba ki beringap hakaba ki jusan hi balet di pat hakador san spot ka shibilor horlicks kane ga jingja Iap Khlam kala jaru hakishnong bamarjan kum hamau khan bar ki we de ki jaka Mana kejeng Iap tu ngap pada ni mana? Kadang mentah hanu bene buladep. Bang Iap hadu mentara. Budak sadang sa nang abiap tahu. Baru si senang. Ha. Mana kanu yung ana tu hak umti lakosan? Kena senang yiri ki en arpun nyeu. Ha. Dan senang bahama kan bro layap. Menjui. Tu ngap Iap ya boxing tu. Lawan hiar wan yem tu Iap bejepuk son. Tu dah Iap tu fiam berat no ni fia. Saya berat no sabam lem no yang mak. Hab cui ente kot bu. Cui la ente mun Iap du baru ci tebat kemai bet ladong hadong sula. Iap tu Iap hadu benar lut ban koi poin. Tahu umti lakosan ki bon beringap kanu yung beringap. Tu ke nganam dah tip bahar tu ke roi tomar cidong ni jen yen baru apa. Tu baru sekata pia kroi ngap situ umti kemun. Ha. Pia di sanopan. En ki ya de hastor ki de berhawe-hawe chong ya chem pralok kemen ya pan. Kemun ki kroi tajong. Kroi tajong tu ngap. Ha. Ya san tajong. Cia sang jang. Jadi kat no transisi bilar. Cibilor harling tu san spa.